Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 18/2026 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda biba nyuma yuko abarwanyi ba Wazalendo ndetse bafatanya n'ingabo za leta ya Kongo bongeye kwisubiza Uvira kuri iki cyumweru. Ubu bikaba rero bibaye nyuma y'umunsi umwe AFC ivuze ko ivuye muri uyu muji. Ni mu gihe rero kuri ubu witwa General Fira Aduhi muri Uvira ko zagatendo gakomeye, ariko hagati aho muri teritwari ya Fizi urugamba rukomeye rurakomeje. Reka duhamagare rero ko informa twumve uko bihagaze, reka tubaze Karemba Aimable nawe tubwire ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye, turebe uko bihagaze ndetse n'ibikomeje kugenda biba aho kugeza ubirebana n'umutekano byo bizamaze guhungabana. Bwana Karemba Aimable wiriwe neza? Yego ndakumva neza kandi nagushuhuje. Karemba Aimable, tudatinze muri Fizi biravugwa ko ari kubera imirwano. Kugeza ubu tuvugana ni igiki kiri kujya mbere y'imirwano ihagaze he, iri kuba mu buhe buryo? Nuvuga ngo ni igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gukora buri kimwe gishoboka mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bacumacume bigize inyuma uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Yego. Aha ni nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 havuzwe amakuru y'uko mu misozi yegereye ahitwa Katembo, Malungu ndetse n'ahitwa Musambia. Yego. Iriya misozi yitwa MRDP twirwaneho bakomeje kugenda bakoresha amayeri menshi atandukanye, utibagira misozi ya za Kamembe na Murembe n'ubundi mu misozi yegereye umurenge. Yego. Aho bari gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo binjire mu misozi n'ubundi itandukanye muri Fizi, ariko nanone ihana intera n'imihanda iva Minembwe yerekeza Fizi, imihanda iva Fizi yerekeza ku kiyaga cya Tanganyika, ariko nanone ihana intera itari yakure cyane na Karimi nk'uko biri gukorwa ku ruhande rwa MRDP twirwaneho cyane, ubona yuko ari nayo bivugwa yuko ikomeje kugenda yadivansa cyane. Ariko mu makuru mamo impamvu Fdnb ivuga ko ikomeje guhanga no kurwana nuko ifite amakuru yuko uruhande rw'igisirikare cya 23 bari gusapotinga bya hafi iyi MRDP twirwaneho. Yego. Kugeza ubu haba wenda hari umusaruro ufatika wamaze kugaragara ku ruri ruhande rugwa rwose mwirwana? Navuga yuko ku ruhande rw'umusaruro byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 cyangwa se MRDP twirwaneho, kuko buri yuvuze MRDP twirwaneho hahita humvikana 23. Nta kidasanzwe cyakorwa n'uyu mutwe, ariko nanone ku ruhande rwa Fardc navuga yuko bagerageje gusubiza inyuma uruhande rw'abasirikare ba 23 cyangwa MRDP twirwaneho bafatanyije mu murongo mugari wo gushaka kwigarurira imisozi yegereye Minembwe ihana intera cyane na Fizi. Yego. Bikavuga yuko rero iriya misozi yegereye za Kamombo n'ari amashyamba cyane ari ibice by'ingenzi, kuko urabona yuko ari ibice byegereye za Baraka, urabona ko ari ibisozi yegereye za Makobora, ukabona yuko mu gihe Fdc koko yabikomeje kugenda isatira biriya bice ikuramo aba basirikare ba MRDP twirwaneho bagakomeza no muri misozi yegereye za Mwana na Karundu cyane muri misozi ya za Mwenga, bakaba bakura mu nzira uyu mutwe wa 23 cyangwa MRDP twirwaneho. Byafasha cyane utu dutero shuma dukomeje kugabwa n'uruhande rw'igisirikare cya MRDP twirwaneho, n'ubundi ku ruhande rwa Fardc babasha kudusubiza inyuma ukurikije uburyo situation ihagaze. Kugeza ubu nyuma yuko Uvira Wazalendo bagiyemo, nta kiba cyagaragazwe mu bintu ushobora kugira umujinya kongera ikabasangamo ko yari yasabye ko MONUSCO ariyo yazika bayacunga uyu muji? Ku ruhande rwa Wazalendo kuba binjiye mu mujyi wa Uvira navuga yuko ari ikintu nakwita ko ari ubushotoranyi ku ruhande rw'uno mutwe, kuko nabo nabahanga cyane buriya navuga yuko batigeze banahava.
mu bimenyetso fatizo, mu mafoto, mu mavideo n'ibyo bavuga yego birashoboka, ariko amayeri ya Fardc ikoresha yo kuba igerageza kuguma mu bice byegera ibice wenda bashobora kuba barambuwe cyangwa barikuyemo, niyo mayeri uyu mutwe ukoresha cyane cyane usangaho bamwe mu basirikare biyambika imyenda ya gisivile bakaza n'ubundi begereye muri position zegereye umujyi wa Uvira, kuko nk'ubu mu igenamibare numvisha umuntu umbwira ati ni buza hagati ya 50% ry'abasirikare b'amamakuru nibo bavuye muri Uvira, bati abandi bihishe mu hagati mu giturage muri bano baturage b'abanyamurenge bari zamunanira, bari mu misozi yegereza Karungwe n'ahandi hatandukanye hazakirwa baracyahari. Mu video n'amafoto mama rwose ari n'umuhanyi reka gifata mbwira ati uyu so umusirikare w'amamakuru iyi si ifoto ye ari ahantu yicaye ari kwinywera akantu gasembuye ahantu. Urumva rero none se bwana Karemba Aimable kuba ba M23 batagiye baba bagumye aho icyaba ikibyisha inyuma n'iki, abasigaye bategereje gukora iki? Arufango ni ikizere gikeya uko Fardc kizera uyu mutwe, ni nako uyu mutwe nawe utizeye iki gute nyine bagamije wenda kongera kurasa, bagamije kuba wenda bagira ibintu bibi bakora kugira bigere kuri M23, bagamije gucungira umutekano abaturage, ababa basigaye baba bagamije iki? Kuko mu gisirikare ibyo byose ni ibintu bishoboka. Icyo bagamije baravuga bati igihe igisirikare cy'u Burundi cyangwa Fardc binge mu mujyi wa Uvira bakanabyigamba byeruye, yego ati byadufasha kongera gutera intambwe dusubira muri Uvira. Barabona yuko ariyo ntego bafite. Yego abazarendo se nta mukwabo wenda batangiye gukora wo gusaka ndetse no kureba uwo ari we wese waba uri muri uyu mujyi kugira ngo uwo bakeka wenda bamufate? Ku ruhande rwa wazarendo navuga yuko nta mikwabu bari batangira gukora yo kugira abo bafunga cyangwa babafata, ariko mu gihe koko ibi bya bikomeje kugenda bigaragara mu bice byinshi bitandukanye, imikwabu ishobora kuba yakora. Yego naho kuzindi aksi ho bimeze gute? Dukomeze nyine tuganire tureba n'ahandi uko bimeze, ahandi ho comment la situation. Ahandi ho wenda navuga yuko nko mu misozi y'inzibira cyane nk'ahitwa za Nyabantu, ahitwa za Matare, aha mu misozi mu ruhande rw'umutwe wa 23 biravuga yuko ubwoba ari bwose nyuma yuko ibi bice n'ubundi nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi b'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23, hari ubwoba bw'uko bashobora kuba bagabwaho igitero cya drone ku ruhande rw'abasirikare ba Fardc n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. bavuga bati iki gihe uyu mwaka dutangiye ni umwaka Fardc ubona yuko yazanye ingamba zidasanzwe kandi ingamba zibasira cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23. Mu bice bya Warungu Tobwe ho bihagaze gute? Naho hari abazi iminsi yumvikana deployment ndetse n'udutero shuma twa hato na hato, ho uratubwira ko kugeza ubu umwuka wararuhe bwana Safari bwana Karemba Aimable? Mvango mu bice bya Warungu ho navuga yuko ari nko mu misozi ya hano za Ngweshe, mu misozi ya za Nduba, niho cyane ubona yuko deployment ziganje cyane, aho n'ubundi iruhande rw'umutwe wa 23 baravuga bati Fdc yatugaba ibitero turutse Musheni, yatugaba ibitero turutse mu mashyamba ya za Bugoyi, dore yuko aho hose hakekwa yuko n'ubundi abasirikare ba Fardc bahari ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi. Ukabona yuko rero ariyo mpamvu uruhande igisirikare cy'umutwe wa 23 n'ubundi misozi ya za Warungu yegereye za Nzibira na misozi ya za Budodo, Kashongerwe n'ahandi hatandukanye, ariyo mpamvu uruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe bakomeje kugenda bakora icyitwa deployment. Yego naho kubirebana n'abahunga n'abahunguka i Burundi derutse kubona hari abaturage abanyekongo bacika inkambi barasubira muri Kongo. Ese babashije kugera mu ngo zabo bemerewe ko bagera mu gihugu cyabo byo bihagaze gute? Amakuru mashya kwa bari abacitse inkambi. Amakuru mashya n'ubundi kubacitse inkambi ku ruhande rw'abaturage muri Kongo, n'ubundi bamwe muri bo baragarutse, benshi bari abaturage bari batuye muri no misozi ya za Uvira, abenshi bari abaturage bari batuye muri no misozi itandukanye muri Minembwe. Twarababonye baragarutse rwose ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc. Urabona ko nta
umuturage n'umwe bigeze batangira wenda nko mu duce bagiye bacaho turimo bariyeri zabo. Icyo wenda n'ubudasa Fardc yazanye butari busanzwe cyane, ndetse kandi no ku ruhande rwa MLDP twirwanaho cyangwa se mama kwa gatatu barababerekeye abegera mu abajya mu bice by'iwabo barataha. Urabona yuko rwose hafi nka 89% abatashye cyangwa babashije kugira mu bice by'iwabo batashye amahoro rwose nta kibazo. Ibice bagiye kuwagabo ibitero byo muri Mwenga cyane cyane nk'iriya misozi yegereza Kasoki, kuko iriya misozi ngirango uruhande rw'igisirikare Burundi Fdnb bibo bari komanga mu gahanga bavuga bati ni gute uyu mutwe wakwambura biriya bice. Yego, urabona yuko ishusho fatizo y'urugamba hano ku butaka bwa Kongo yahinduye isura. Urabona yuko ku ruhande rw'utwa 23 no ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc icyo bari gukora nta kindi ni uburyo bwo guhangana kandi no guhatana mu buryo bwimbitse kandi bweruye, ariko cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc ntabwo twamenya uburyo bari gukoresha buryo bashaka kwigarura ibice biri strategique cyane kuri tactics zikomeje kugenda zikoreshwa. yego, kuko nk'ubu biravuga yuko iriya misozi yegereye ahitwa za Kasoki, imisozi ya Zabiriza, ahitwa Bikenze no mu misozi yegereye Rusenge, aha hose uruhande rw'igisirikare cy'Uburundi FDN ndetse kandi na Fardc mu makuru mfite mpamo nuko ngo bakomeje kugenda bahohereza imisaada y'abasirikare cyane nka za Wazalendo zo zimaze iminsi zinagaragara biriya misozi yegereye ahitwa za Miruba. Ikimenyetso rero cyimbitse kandi cyeruye kigaragaza yuko n'ubundi imirwano igikomeje kandi gikataje mu bice byinshi bitandukanye. Yego, kugeza ubu Tanzania iravugwa cyane muri izi nkuru. Ni nk'igiki bwana Karemba Aimable yaba yamaze guhinjura ku mirongo imbere y'urugamba? Tanzania yo icyo navuga nta kindi, urabona ko ikiri gufasha uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB kiri gufasha Fardc ni izi advance uri kubona ziri kugenda ziyongera mu misozi myinshi itandukanye ya za Mwenga. Ni izi advance cyane deployment ziri gukorwa mu misozi yose ihana intera n'ibice byo muri Sud Kivu cyane. Deployment ziri gukorwa mu misozi iri strategique, nicyo ikiganze cyane ko Tanzania yo iri kugaragariza Fardc yuko uburyo bwo kurwana hano mu misozi yo muri Sud Kivu cyane atari kwadivansa ibizanye n'umusirikare bagakura za Baraka wenda hariya za Mukanga bakamura misozi za Ngara za Kamombo n'abandi rw'igisirikare cyama 23 mu buryo bufite speed cyane. Yego, urabona yuko Tanzania yo umwihariko wayo ntabwo iri gukoresha umuvuduko cyane ku rugamba, ahubwo yo ikiri kugenda ikoresha iravuga iti mu gihe twebwe twadeployinze abasirikare mu misozi ya Mukanga tukabazana hari ngumu cyangwa Kimanga, biroroshye cyane yuko imisozi yose y'Iminembwe twaba turi kuyikontorora, imisozi y'ingenzi yasize twaba turi kuyikontorora, twaba turi kureba mu misozi yegereye ku kiyaga cya Tanganyika, twaba turi kureba mu misozi intera na za Uvira. Urabona yuko umwihariko w'igisirikare cya Tanzania yo iganza cyane mu bice biri strategique, banabwira abasirikare bafadesa babwira bati twebwe icyo dufite cyo kubaha ni motivation, kubabwira yuko urugamba mugomba kurutsinda kandi mu gihe gitoya. Yego, hari icyo bahinduye wenda mu bijyanye na strategie militaire kuri kugenda yabera ku mirongo y'imbere y'urugamba nk'umuntu ukurikirana cyane bya gisirikare, hari ibyo ubona? Navuga yuko nkurikije biri kugaragara ku ruhande rw'igisirikare cya Tanzania ikiri kugaragara cy'ingenzi nuko n'ubundi uburyo bwa strategie nabwo nabwo ibyo bice by'ingenzi aho bikomeje kugenda bashyizemo abasirikare mu bice deployinzemo abasirikare tuba turi gukontorora imisozi 3 itandukanye. Kuko niba bakubwira bati imisozi za Mwanamuke turadeployingamo abasirikare, turazana abasirikare Karemberembe, uhagaze Mwanamuke wawitegeye imisozi y'Iminembwe za Kamombo, wawitegeye za Karenga, wawitegeye Baraka, wawitegeye ikiyaga cya Tanganyika mu misozi ya za Kibanga. Urumva ko ari umwihariko ufatizo uruhande rw'igisirikare cya Tanzania bazanye ku rugamba. Yego, kugeza ubu kubirebana na deployment bizagaragaye ko muri territoire ya Rubero hari amakamyo menshi ya gisirikare y'ama 23
yajyanye y'abasirikare. Ese ntacyo byateje aho muri Sud Kivu? Ngo ikiri kugaragara impamvu deployment ubona ziri gukorwa mu misozi y'Irubero. Yego. Bigiye bari ku ruhande rw'umutwe wa 23 kumva bati bazanye abasirikare za Masereke, bazanye abasirikare mu misozi ya Zawuhevi cyangwa mu Rambo, kajya kumva Fdnb bati yazanye abasirikare za Katwa cyangwa za Katero hafi yari amashyamba ya parike ya Virunga. Nupango by'abari ku ruhande rw'amama 3 iri kwikanga yuko Fardc yakwinjira mu misozi barimo cyane cyane n'ubundi hafi y'ibirindo bari muri Arimbo, bakikanga yuko Fardc ishobora kuba yabambura ibitero Kivu y'Amajyaruguru byo muri Rubero. Fardc nayo ikavuga iti mama 3 mu gihe dukomeje kuyireka igakomeza kugenda yegera muri bisozi za Masereke, birashoboka cyane yuko ishobora no kutunyura muri humye ikinjira no mu mashyamba yegere hafi n'Ubutembo, ikaba yakwinjira Butembo. Urabona yuko ariyo mpamvu ku ruhande rwa Fardc, ku ruhande rw'amama 3 ibice byose byo muri Rubero bihana intera na Butembo cyangwa se na Rubero mu deployment. Yego. Kugeza ubu mu bindi bice bitandukanye muri Nord Kivu Karemba Aimable ho comment la situation? Uko bihagaze situation byo navuga ko ari hatari sana, kuko nko mu misozi yo muri Waikare cyane nko mu misozi ya Nyenzira numvishe yuko habaye kubadirisha abasirikare bari bahari ku ruhande rw'isirikare cya Fardc, wazarendo nyinshi zihari ziganjemo na za FDLR bahakuwe berekezwa ahitwa mu misozi yegera ahitwa za Mutakato, basimbuzwa abasirikare b'abahigo special forces, ndetse banazanamo n'abasirikare bake b'Abarundi mu misozi myinshi itandukanye cyane nko muri misozi yegereza Kiboa hafi ya za Kalonge ku mihanda iva za Kishanga berekeza za Waikare. Urabona yuko Fardc naho yahadeployinze abasirikare kandi bateguza n'urugamba rudasanzwe rwo kwigarurira ibice byinshi bitandukanye birimo teritwari ya Masisi ndetse na Waikare uyu mutwe wa mama 3 herereyemo. Kugeza ubu hamaze iminsi hagenda hagaragara umubare munini w'abiripotinga. Ese kugeza ubu byaba bigikomeje, byarahagaze, bimeze gute? Ndavuga bava ku ruhande rumwe, hari abava muri M23 bakajya muri Fardc, nabyo bibaho. Hari benshi bava muri Fardc bakajya muri M23. Byo bihagaze gute? Ese ni ibihe bice kuri ubu bikomeje kugenda bigaragaraho izi case? Rufango ikihari cyo ntago makuru mamo ku mibare wenda babinjiye cyangwa se biripotinze ku ruhande rw'amama 3 sindayamenya no ku ruhande rwa Fardc sindayamenya, gusa ndi kubikurikirana neza, gusa byanga bikunda bitewe n'uko n'urugamba rukomeje gukomera mu bice byinshi bitandukanye, abiripotinga bani babo. Impamvu nini iri kubitera ni nkiyihe? Impamvu nuko cyane urumva niba habayeho uburyo bwo gutegura urugamba mu bice bitandukanye, wenda n'abasirikare b'amama bakagotwa n'abasirikare ba Fardc bakisanga nta kindi gisigaye uretse kuzamura igitambaro cy'umweru. Yego. Urabona ko kiri kubitera no ku ruhande rwa Fardc rero ugasanga impamvu kenshi bitera niyo ngiyo ituma bamwe basirikare wazarendo cyangwa bana Fardc bamwe mu bavuga yuko biripotinga niyo shusho fatizo y'urugamba, kandi ngira ngo urabizi ko mu rugamba kenshi ibyo ngibyo ntabwo byabura. Ushobora kuba wateguye hagati mu basirikare hakabamo ubugambanyi, ugasanga ibice mwateguyemo gutega mbushi nimwe mwatezwa mbushi cyangwa mwateguye kugabamo ibitero nimwe mugabweho ibitero. Urabona yuko ariko bihagaze mu bice byinshi bitandukanye cyane nko ku ruhande rw'amateko zishobora kuba zafatiwe ku rugamba cyangwa zishobora kuba zafatwa hano mu bice byinshi bitandukanye, kuko hano mu bice bya hano kenshi kuba byiganjemo amashyamba n'imisozi biba byoroshye yuko umwanzi yagutega agasho akaba rwose wakwisanga umurimo hagati. Yego. Naho ku bijyanye n'abacanshuro byo bihagaze gute? Update kuri iyo ngingo n'igihe kugeza ubu Karemba Aimable. Abacanshuro bo cyane bo kenshi mu misozi itandukanye nko muri Sud Kivu ndi kumva ko bari kuza abasirikare bari kuzanwa za Karemi barimo benshi, abari kuzanwa mu misozi itandukanye ya za Fizi ko cyane ntabwo turabona cyane nk'advance, ariko biravuga ko aba bo icyo bari gukora ari uburyo bwo kwiga imisozi mu buryo bweruye kandi bwimbitse, noneho bakagaba ibitero kuri uyu mutwe mu buryo
navuga yuko bw'ikoranabuhanga cyane ku ruhande rw'abacancuro, kuko bavuga bati twebwe uyu mutwe tuzawurwanya dukoresheje ikoranabuhanga, kuko bamaze kubona yuko mu buryo bwa advance habamo gutinda kuba bakwambura umutwe ibice uherereyemo. Ni nayo mpamvu bivuga yuko ibi bitero byose bigenda bigabwa by'indege za drone suko 25 akenshi usanga havugwa amakuru yuko bifitwemo uruhare n'abasirikare ba Baraka bo muri Amerika y'Amajyepfo. Ubu rero ku kijyanye n'abacancuro kandi no muri Bitare ejo numvise ko hari imisaza y'abasirikare barenga nibuza 101 b'abacancuro, tutaramenya niba ari aba Baraka cyangwa ari ababirigi bazanywe. Gusa mu makuru ahari mu misozi yose itandukanye Fdnb iri kwezamo abasirikare urasanga yuko nabo bagiye barimo. Na iryo koranabuhanga se ryo imventurira yo iri kubigenza gute kwibona ko mirwano yamaze kwinjiramo ikoranabuhanga mu buryo butandukanye nuko mbere byari bimeze? Mu 23 yo navuga yuko nayo iri gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo yirwaneho, ariko cyane urumva yuri guhangana n'igihugu na leta ifite ubushobozi amafaranga gushora mu kugura izo ntwaro cyangwa no kugura abagomba kuzikoresha mu buryo bwimbitse kandi byeruye, kuko nk'ubu biravuga yuko inka systeme bakoreshaga kugira ngo barinde ibice bitandukanye cyane birimo n'umujyi wa Uvira, nyuma yo kumenya amakuru yuko zinjiriwe biravuga yuko bahise babihagarika. Akavuga amakuru yuko no mu misozi yo muri minembwe imwe n'imwe barimo bagerageze kuhashyira first air missile system, ibi bikaza kwinjirirwa n'uruhande rw'isirikare cya Fardc. Birumvikana yuko rero hagati muri urugamba harimo ubwenge butandukanye, ndetse kandi uburyo bwose mamakata turi gukoresha urasanga ko Fardc yo iri kugenda ibyiga kandi ikoresheje n'abahanga mu buryo bwo guhangana n'umutwe, nubwo twavuga yuko nawo ukomeje kugerageza uburyo bwose bushoboka bwo guhangana na Fardc ikoresheje ubushobozi bwayo, ariko ishusho fatizo y'urugamba aka kayado turi kuvugana navuga yuko mama ko yatatu ibiri kwibaho akenshi nayo iri kwibaza bati se n'ubugambanyi turi kugambanirwa n'abasirikare bacu cyangwa se n'imbaraga Fardc yongeye kunguka zitandukanye z'ibihugu bikomeje kugenda bikoraboratinga mu buryo bwo guhangana natwe. Yego Karemba Mabreka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoje barabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Dusoreje ngaha, mukomeze mubane natwe. Hasta la vista.